Sa chréibh Peile Minúr thugann Gaillimh aigear Sligeach d'áit Leathcheannais Chonnacht. Ag frachar na bútóirí bhí ras cumán. Ciarán a fearrta a thom an tráchtreachta. McLaughlin, kick war lár steach mé le choúlinn sin McLaughlin bist nó úr an eile, is de chance is á cóil a go is anmh le choige ggóil báide agus í sáhfuil te ón ganan in ascutí Connolly. Ní síl sta spás sin an fes go dúirtin sin chance scór builte go hád, Deich bhfuil can sin tá sí had drastan. Builte Deich bhfuil can sin bhfuil sí an tá sí had drastan. Í leis ríist. We'll read the ball to the cards at the winners. Big boy meets a hard or Jack because he will launch and Ocean Buaicphointí style. He give our card Adam Healy. A chance like Healy a score. We'll take Healy. Go Holland. Ed bad headed last time. Agus a Sligo pinch in. Get a holy after winners. Agus on pushing a guy to come up on you for the dash pushing in a brand McGorry. We'll just and show egg Jack. Get will launch and half wing telephone to egg Jack. Trust no Jack McTiernan. Sin dal dín te artigi kick sér steach atá. Has a cool all. Ryan Lang trails an cool go hiisiil ach téidir sí a bróg sin de hanna drastan an sin agus tá bua ag na Gaillimh le áfuinte. Náid ceart ag an náid dóibh